коллеги и бывшие студенты, общественные деятели и музейные работники, односельчане и друзья, родные и близкие Бие Ильясовой собрались сегодня в мечети поселка Молодежная, чтобы проводить ее в последний путь. Бие Ханым скончалась 12 сентября 2024 года вследствие тяжелой болезни. Pek çok cemaat geldi. Men anamның kızı olarak büyükten büyük teşekkür bildirem. Kelgenlerge, dostlarga, zenadaşlarga, tanışlarga, komşularga, koydeşlerge hepsine büyükten büyük teşekkür bildirmek isteyim. Çünkü vaxtlarını ayamayıp geldiler. Anamı sevip, sayıp geldiler. Sonki yoluna озгардылар. Более 40 лет Бие Ханым отдала делу просвещения. Преподаватель истории и политологии. С 1996 по 2001 года она возглавляла отдел образования в представительском органе крымских татар, а с 2001 по 2012 года была председателем ревизионной комиссии Ассоциации крымско-татарских работников образования «Маарифче». Активно участвовала в открытии национальных школ, классов и групп в детских садах. Onun saçhan nuru o bütün etrafa dağılırdı. O kadar insanlar arasında bulunup herkes onun yardımını gördü. Herkes onun yaxşı sözlerini eşitti. Beye Hoca böyle bir milletimizin böyle bir sement olarak cemaatini cemaat olup, milletini millet olup topladı. Ve pek ağır böyle insanın dalaşmaya ve evet bu ağır haber. Бие Hoca Ильясова Крым татар халқының күрешінде иштирак еткен, миллетіміздің халқымызны, хусусен өз evlatlарыны Крымға қайтарған ve şu sırada milli marifimizin tiklenmesine büyük есе koşkan insanlardan biri. Allah'ın rahmetinde olsun. Onun mirası, onun bizge vasiyeti ana tilimizni saqlamak, menligimizni unutmamak ve aziz vatanımızda bu toprakның evlatları olmakla beraber bu toprak için cevapkar olganımızı bilmek edi. Pek yumşak көңілді, til tapar, bir vakit keskin söz aytmaz. Yaşlarga da söz dep laf etedi. Sen деген laf men işitmedim, söz dep. Hürmetme. Многие годы Бие Ханым занималась и общественной деятельностью. Писала статьи для крымско-татарских газет. По ее инициативе улицы называли именами известных крымских татар, выделялись территории под мусульманские кладбища, организовывались праздничные и траурные мероприятия. Бие Hoca'nın ben 15-20 yıldan beri tanışım. Vatanperver insan, ben daima birinci akranım, fikirdaşım, milli hareketin iştirakçılarından en faallerine desem olacak. Marşa Jukova yanında bir merhamet kasabasında bayağı işlerde, cemaatin işlerinde faal iştirak etti. Allah rahmet eylesin. Tilimizge kelgende de Beye Hoca pek bu meselede katı turaydı ve tek etrafında değil, milletin içinde de bu ana tili muhiyeti pekinmesini, genişleşmesini değil taraftarı. Böyle çok faal küreşçisiydi. İnşallah Beye Abdi yapkan işleri, onun milli matbuatta yüzlerinin çıkışları hepsi bu hatırımızda yaşayacak. Неоценим вклад Бие Ханым и в сохранении истории ее родного села Демирджи. На протяжении 20 лет она была организатором ежегодных встреч односельчан Демирджи. Постоянно собирала воспоминания и другие исторические материалы. Итогом ее работы стали две книги, вышедшая в 2005 году книга «Демирджилернен Корушевлера» и 900-страничный том «Демирджидага, Демирджилилер Хатырлай», опубликованный в 2015 году. Bizim Kırım halkın sürgün etkенде мен 4 yaşında edim. Bebet vatanға қайтқан соң өзіме мақсат қойдым. Темірчі қойымны анам, бабам, қарбабамлар өзім doğan қойым тарихын yazmaға.
Китапқа 20 жылдан зияде малумат топланғандыр. Біз ел темірчілер көрішеміз, енді 20 жылдан зияде. Біз істейік, біздің балаларымыз, торынларымыз, өз көйлерін, иджатлары, олған көйлерін білсінлер. Ве олар да бұл көрішулерін елі девам етсінлер. Чүнке бұл көрішулер ватан перверлікін или бала чағаға ашлай. Бия Ильясова похоронена в Ахмеджите. Ей было 84 года. Allah rahmet eylesin, diyenlere hak rahmet ve mağfiret eylesin.